1682. Mehmed je naredio da tu most bude, da tu most bude, da tu most bude. Tu se penje, tu se pada, to je sudba, to je nada, Čuprijada. 1945. Čupriju srušiše Njemačke čete, Njemačke čete, Njemačke čete. Ko bi rekao čuda da se dese, kada Neretva mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu Čuprijom ti proć. 2006. Turci odlučiše Kameni most obnoviše, kameni most obnoviše, kameni most obnoviše. Ljute sam